Ka Synod Higher Secondary School kala Rakhe ya ka Silver Jubilee jong ka Higher Secondary Section da ka ba ipu iping bat ka ba itnat. Hane ka program lawan bandon lang umas ngobhalang dahar ubadai usimbot menteri rang ba ka jela kom u kongsan u Reverend ER Karkrang ubadai u Senior Executive Secretary ke KJP Synod Sapngi kom usimbot kongsan i principal kinong hikai ki kena pule bat ki basya khot ngobha. Umas ngobhalang dahar hapakren ha kane kesngi ulaong ba ka jingtlot jong ki kena mentah kalong ba ki babon ya ka jingmut ba kimla banle ya ka kam ke badai bat ki bu tam ka wei kalenti klam dabu ya kalat ki babon ning ba ki jing start ka jongki. Golden Jubilee celebration went from the sponsoring body KJP Synod. I convey my missions ki aims ki target mdai ding sudu mesti man phade tang ka wege jingmo kan mau pidai ki fighter pidai ki future leader to ka step ki jongi. You are not the loser. Bun sin pin lap manakani ngadon secretariat don katuk ani ki kena school ki bawan naga sing naga Shillong College student ki aya ga slip kum kuni saban rung tengah mari ngai ide Shillong College tu nak khotloy na ngai sai gi nang mai visitor tuan riu nyut ong kai bidon kam tong sa te so bahasa Arab kami imat kani ke jile school mentah ke si kampo su sa ai sa ero imat na dep kam dep jam ro imat dep pulai putih ro kam yo jam dah kamu balai dikan gumta Lalu berpas kelas selalu dipicit misal, why you are losing your hope? Kau ngilek kuno, focus on your dream. Don't focus on other dreams. You will be the steering of your own life. Don't let somebody to steal it from your seat. Tak kepada isar kata. Oleh once yang ada bawa lepas dengan negative question, how will reply to you? Pediban oleh tahu sari alam gaj ini kumrung inlet ada pula. That is the happiest question I would like to get from you. Isong mga 4 minit nga Aisyah Aidut nga seneng pek. Pendep saya pula jong pi. Mentaka private sektor ka kam ka jam kepada ke pau haja cisnem. Bagi tulok ke bahai arsya ya jong government job. Ba kum tasa. Pi sometime bepli kirit kejimut kejim berkat untuk don educate ki. Kisah tu bagaimana pastor meniki apa tang yang kata MPSC, yang kata DLC, yang kata competitive exam teh. Kita kata bikin fokus beli student jongi nanong kedong hamtam le kim tiba kita competitive exam po. Ngomong beri gumta.